predlog budžeta predviđa da se rashodi značajno povećaju čak na mesečnom nivou u odnosu na rashode koji su bili u prethodnom delu godine. Takođe, kao posledica toga jeste da se poveća deficit koji bi inače bio ako se ne bi ništa preduzimalo i konačno to će posledično dovesti do porasta javnog duga. Smatramo da je povećanje PDV-a kratkoročna mera ove vlade, da treba oporezovati tajkune, da treba uvesti porez na kapital i na taj način rasteretiti plaćanja obaveza uvećanog PDV-a najsiromašniji ili one privredne subjekte koji grcaju u dugovima. Pa vi znate da je ova vladajuća koalicija kao i ona prethodna, koju je polovina današnje vlasti takođe činila, bila spremna da izglasa da je zemlja ploča. Naravno da će vladajuća koalicija izjaviti ljubav Mlađanu Dinkiću, izglasati njegov rebalans budžeta, a za 2 meseca optužiti tog istog Mlađana Dinkića da je on odgovoran za to što je produbljena ekonomska kriza u zemlji i upravo zbog toga kraj njega nema ni Dačića, nema ni Vučića. Ekonomska politika koju mi u ovom trenutku jedino realno možemo voditi, ona ne može samo pozivati na stezanje kaiša i štednju. Jer štedi onaj ko ima, onaj ko nema ne može da štedi, a građani Srbije nemaju više. Sinoma sam, ali volim da živim, do poslednji dinar imam, neću da se smirim.